Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadhal muttaqun. Faqala subhanahu wa ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال في آيات الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة وذكر الموت الصدقة وذكر القبر يقاربكم إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, hadirin hadirat sidang jamaah yang dimuliakan Allah, marilah pada kesempatan yang sangat berbahagia yang